Hanji Bangli Sami Gitanchli Hansepi, Aprangsi Berta Tepi Arjuita. Amri Havar Am Kachelong Congress joining program amai kedeng along ASDC lapen BJP atum kache oidun. Atumi dena rong ram hanse rong along EPA Chelsea jakong kacekrang amai kapado. Ceklo jantham Karbi Anglong Kacharliji lapen luathui KAC CM Tuliram rong hangadi dengpen kangpupon. Ingdeng thong kebra phok panchastikam amhangke tekarni katalon. Nomati constituency alo ASDC aro kesengamai tangni. Amkachi community hall along Pini Congress Party atum join extended lapen joining program amai kedeng. Amri Mondol Congress Committee amai pu deni am song pen maing pu pon pen alohi pachinia jaimek deng pon. West Karbi Anglong Congress Committee mai pu Sarthek Ramsa WKACC Dun mai pu Welson Teron Rup Singh Bongrung Chandru Rongphar EM Barim Singh Teron District Mohila amai phi Bimolati Mungpi District Youth Congress Committee amai pu Agustin Inghi DYCC Chunbang Mongol Singh Teron West Karbi Anglong Congress Committee Chunbang Lapen Amri in charge Jatiram Pator Block Coordinator Chandra Singh Teron Amri Block Maipu Hemari Kro Chunbang Wonderful Inti AMCC Chunbang Robert Stan WKA DCC Minority Department Chairman Dilip Singh Hanse AYCC George Maslai Amri Mohila Congress Committee Beauty Rong PP Lapen Ongdung Congress Klembang Atum Chetong Dun Bangso Maya Long ASDC Pen BJP Don Troxikeb Rapho Arat Congress Along Chepa Ogdun Maya Long Koson Pensi Nonangkileji Assembly Election Along Kachepa Hai Dunjima Pu Alam The Rada Thengnuk Than Pon Lapen BJP a Sorkar Atum Kachari Pon Ke Chokche Aputhak Setame Rada Thengnuk Klardak Pen Than Pachini Pon Assam Assembly Kilik Ahut Congress a Party Atum Sorkar Kachari Pon Longji Angring Thetan Do Puta Ningje Pon Umpanai Pen Especially Pini Ladakh Nilitum Amri MCC pen isi joining program thik lo lasong bong pen nitum long pini BJP pen COC Congress along na join do natum 75 bang proxicap la pho amunitum nang ci join do lo la tum lang nitum songbong pen leader la per commission akesar kikitum tado la siladak amri constituency long isi ka chini da ma especially ini daga IMSC afing maslai fan aning ke dog de la daga rat atum Penang dolo halas sobang chini damlo la so joine pensi alangli ladak a development amri along development claim play la pen alangli haladak dipu along si dower ladak amri arad pan kopine kisung ke boy bang kalangli langle halas so joine pensi aning ke jangje aning ki pung bana joine ni litum congress along nang join lo lasi ladak amri constituency along especially bang ke nong khong bang ke MLA kili kru ta mela so constituency long ke rem bang ke labang ke ahok vek lo la so constituency long nong ko bang ke BJP atum bang rem vek ladak BJP atum ban ke claim ke dam ke chok che pen cheng lo kado ka we la yu IY la pen ladak development kado ka we akam ke Therang ke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Pini Kanchastikam Central Committee SI Hemlong Ingdeng Thong Kebra Phok Kanchastikam Amhangki Thegarni Talon Pon Pini Bangso Mailong Ajit Timung Kanchastikam Pen Maichepa Hempu Pon Sing Timung Pen Kanchastikam Asong Alam Kardom Alam Than Pon Pherangki Pen Karjohut Ajit Timung Pen Kaning Jeke Pini Nilitum Karbi Anglong Council Autonomous State Demand Committee Kanchastikam Karbi Student Association KSA Karbi Risha Darbar, Karbi Sorlo Ami, Karbi Unemployed Association, Dimasa Student Union, Lapen Ensil Dimasa Apex Buriatum Chilang Pen, Iningan Autonomous State Kehan, ini 7 September 2020 Arnian, Autonomous State Kehan, Nikan Thong Kepra Pichok Elo, Nikan Thong Kepra Ponitum Kilulu. Lapen Nilutum Autonomous State Kehan, Kansas Nikoma Party upon political party pinchong chipin election to pin pen nilito autonomous state ke hang pen lan ang pali unlo la pen ning arong lo
jenili tum autonomous state ke hang penangan pali unlo da council resolution pen chenglo ha parliament long lok sabha long private member bilang ke nitum pali unlo la ke ningarong pi alam lo akola penasana thak eletum jen kaddo kawiarata chitora claim lo pulote autonomous state ke long un vekji ako ke palong un vek nangji to bang claim nang kokko la pen pini Karbi akhe atoma kisung thepik long le phelang alam punon ba kaprega atim pen munit ke wang punoi sakuri bakuri le punoi akhoy alam le puna jata pini Karbi akhe pana kisung thepik laya kisung banyasi che ele tum chipajo onji pulote ba chipajo ji siara tuar lo la ke India constitution long ketta article 244 tengpen Karbi Anglong la pen di mahasau pan autonomous state bang palong vek nangko pen palong un vek ji pesini tuma thadang la sinile tuma yin pen non Karbi Anglong arlo kedo national party BJP party Congress party atumana chuning rilo alang litum la so autonomous state kambang pachok un vek nangji la pension athang regional committee atum sta alang tumta autonomous state bang claim panangji la penile tumpini la samnilo chiparai lo jen 244 puthak 244 Indian constitution along ketok 244 teng pen Karbi Anglong silapan autonomous state yun palam nang kachiton unte party banke non kewang je MLA election ni tum chirap tunde la pe hala tuma pan ni tumta unan ke against claimi opulsi pusi ni tuma hine pini chiparai lo chalo ma News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pinirong Kimyalong Center of Studies in Karbi Language and Culture Kacharlia Sai Hemalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aridengpen Cheklojan Thom Aparman Karbi Alam Kacharlia Phan Lapen Lasolong Luathoi Pakni Ingpudun Bangso Kangpu Ponamayalong Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teronpen Maichari Ponsi Center of Studies in Karbi Language and Culture Chunbang Joni Timong Pen Aluhi Pachini Ponsi Aluhi Aman Peng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Bay MEC Richard Stockby KCS Maipu Chandra Singh Crow Ward Commissioner Sardhana Rongpipi Atum Chetongdun Lasolong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Pen Lam Kijai Ke Methang Alam Kapachithang Aphan Kenang Sot Lapen Pini akaprek akaya domapan tame than pon longlo lapen ladak kedo an ke local language tekbek nangji puta jaipon News Text Report Newsfast Karbi Anglong MLA kilik nang te bokbom theklong si asongtin atum ta kilik ka chapahai jephan dode sangse sonsi atumi mahamaya constituency arlo ramhan se rongalong APHLC asongaphan ning chethia jok banging koirapti atum APHLC along chepakdun Bangso Mayalong APHLC Chunbang Sarkiri Rongphar APHLC Dun Maipu Rajesh Tiso Hauraghat LA Maipu Suran Kramsa Lapen Hauraghat LA Chunbang Robi Singh Ronghang Lapen Kithikiding Atum Chetongdun Ramhanse Arong Matidak Mahamaya Constituency Hauraghat LA yang kangalong tinidak APHLC joining program Congress pen lapen BJP pen lapen ke kapre party pen pini ada kedeng program teman pon pini don kon bag do bang pini adona bang ke dang di doning ko ra ke thom pini bang so rat pini dak bang so mailong na kitong lo lasi lapen ajok si kapre political party dum tani tum APHLC phana ke fere ma pachi tu tang si elong su claim or sonsi je theng lo hai lasi nitum APHLC phan bang ke not ki bang ji MLA election na bang ke nitum phan bang ke birta ke me mate kadu gawe nitum jitu inglong so tum ke mang la bang so kapichun ji bang ke nitum chun wek po pusi nitum ning chi thipon lo la so teng ba tum non rat Karbi Anglong arlo kunat ma tokati rong Karbi arat ke doan lapen inglong arat ke doan bang ke nitum jitu hala 6 schedule a constitution long ateng kachine tum arafan nitum pachini dam labji lapen nitum dam labji lahelo nitum ke mang bage lahelo Dok Bukak Penlong Kiram Teron Newsfast Karbi Anglong Nomati constituency angkang pinyanar lo porphai ke thomapor
Khorinapar polling station ASDC aro keseng amai kangni Maichari pon khorsing rongpi pensi chipahem hupon bangso mailong penangan apor chingwaisi songkapang tangthek japhan arpu pekpon lapen kibangji MLA kilik aporahut ASDC pen kachutoidun a candidate aphan ongdung abot kepalong japhan bidisore chipi pon News Desk report Newsfast Karbi Anglong Langhin Town Committee atumpen patir piponsi pini langhin pamgang along PMAYU aham so humni keron mate ki kimji along e MLA Joyram Ingleng arideng pen ke sompon Pinpur mebang so aham so langhin municipal board ke parlo pangrumpet hum pharoke thom so se town angkang angsi pichoji lapen ihumalong sikalak ni so se atangka panong ponsi jasemet kiduk det arat atumaphan bangso ahem pini humni ron pangcheng pontanglo bangso hot municipal board chairman Komal Bromo VDC chairman Khongsai Basumatari atum penchenglok penangan sai phuklem bang atum chetongdun মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াই আমার রাজ্যৰ যেটো সরকার আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখিনি দুখীয়া নিচলা দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে লগ পাইছোঁ কথাও পাতিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে ফ্ৰী মিটাৰ দিয়া হৈছে ইলেক্ট্ৰিকৰ গেছৰ ফ্ৰী কানেকশ্যন কৰা হৈছে আৰু বাল্ব আদি কৰি বহুতো বস্তু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছাত তেখেতৰ আদেশত আমি এইখিনি ভোগাবলৈ সুবিধা পালোঁ তাৰ লগতে ৰাস্তা ঘাট আপোনালোকে দেখিছে যিখিনি ৰাস্তা ঘাট হৈছে কিন্তু আৰু কৰিবলৈ থাকি গ'ল সেইখিনিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এইখিনিও আমাক কৰিবলৈ ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ কৰিছে যে এইবিলাক ছাৰ্ভে কৰিব লাগে সব ঠিক ঠাক কৰিব লাগে সময় আমাৰ কোভিড চলি আছে কিন্তু ইমান ভুল থকাটো ঠিক নহয় কিন্তু আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে মই এইখিনি ধন্যবাদ যিখিনি ঘৰ এই মিউনিচিপাল এৰিয়াত পাইছোঁ যথেষ্ট পাইছোঁ ইয়াৰ 600 তাৰ ওপৰত যিখিনি ঘৰ হ'ব এই 600 বুলি ক'লে প্ৰায় মানুহে পাই যাব টোটেল 600 নে হাৰাঘাট সমষ্টিৰ এৰিয়াত হাৰাঘাট এৰিয়াটো 600 বা ওচৰা-ওচৰি পাই যাব তাৰমানে সকলোৱে পাই যাব এই ঘৰ এই কিবা PMAY যেটো ইউ আৰবান এই ঘৰটো পাইব এটা ঘৰ 2 লাখ টকাকে ধাৰ্য কৰা আছে সেইখিনি টকা খৰচ কৰি এটা ধুনীয়া থাকিব পৰা ঘৰ পাই যাব আৰু লগতে আমি লাগি আছোঁ টাউন হল দিব পাৰোঁ নেকি হয় এইটো আমি এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা কভাৰেজটো নাহে এইটো টকা 5 কোটিৰ ওপৰত লাগিব গতিকে সেইটো আমি চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম লগতে আমাৰ মাজত বহুত ইয়াত কাম কৰা ভাল চিন্তা কৰা ঢেৰ নেতা কৰ্মীসকল আছে গতিকে আমি আশাবাদী যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি ইচ্ছা তেখেতে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা সেইখিনি আমি ইয়াত ফলগতি হ'ব পাৰিম আমাৰ উন্নয়ন পাওক আমি এইখিনি Dokmokapen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Non malam sofan bertaington sinem Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. bertakan tonpen nang chirui thulo Pini arni ke ong dunga dimalong arong tin thak si sarkari gambura mate thi hekpen SGB ke do rap ason lo setame pini arni West Karbi Anglong Karbi Rongso pinong wan lapen humwatar nong 2 ke SGB avelang lasi hadagara datum penangan SGB kave ajoine kisung ka siksak chechak nanglo lapen kinang sot ahor mule SGB pen NOC wanangji pusitame alang litum Karbi Rongso pi arat men mate tong sekot pen long ledat titilo lasi pini Ladak Karbi Rongso pi arat doan pusitame KSA Karbi lo charlia song penta lapen man peng kedo bithung reng thama constituency local MAC Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM
aphat kachuning rike Prabjen pen ladak karbirong sopi along SGB nang piserak nang jipusi ke hang padupon lo. Lasi Prabjen pen nang pipon pe pulote non ke bang jilang arnike laan sosesi hadak aradatu sung cecak nang lipo kedam tang arniason. Dong kamu kampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong. Bitung reng thama constituency arlo kothepi nongban terang rong rinatok BP ajak ding kluipen keso kipangjilo lapen alang likeng RV safety ka keso ka cholong lo kajok akeng ang si anta ke klu et si kido kedamanta un epin lo non anta a oklem horpensi do bompusi birta longpon alang likeso ke pangji ningkan hini pleng kai tanglo lapen non mamat keso hong plang pen anta cetere un epin anlo sangpi rinat tok BP aphan se kachilang ponji aphan chainong lapen long le se tame che jor thailo bonta ke meji aphan ang thek avedelo lason thak taksi Karbi aron ahin pen setame keso chilang ponlo bonta meme dat pusi ahema sor tumpen nang pachini don lapen ke boy dat ajoine non ke keso kilang ponji aphan khia dat setame kavedat ajoine non ke hemalongsi lapuansi patilai chotlo lasi lakado kavya kisung pen kachepa jokpon thekje aphan terang hemasor atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen kenang sot akirap kipi ponje aphan terang hemasor atum tuning ripon account number 7473010015907 mobile number 9678354836 dongkamu kampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Pinia berta laan si pajutlo dome thakme kardom.